kad mi se grlo osuši, ja stanem pored Begove džamije, napijem se hladne vode i onako tiho s noge na nogu nestanem ni sarače, nestanem ko što su nestali mnogi putnici, namjernici, od Bašeckije do Latasa i mnogi znani i neznani koji skončaše po brojnim grebljima sarajevskim. Eto i ja odlučih da budem jedan od njih. Odlučih u ovom gradu u kome je sve u sukobu, a sve se slaže. Kad u podne čuješ mujezina sa jedne od brojnijih sarajevskih džamija, u isto vrijeme čuješ i zvona sa katedrale i zvona sa stare pravoslavne crkve i ako bolje oslušneš, čuješ i zveket para iz obližnjih dućana, broje pare sarajevski trgovci, 3 meni, 1 tebi, 1 njemu, a državi jok. 4 meni, 2 tebi, 1 njemu, a državi jok. I tako punije 450 godina, neka, brate, i treba tako. A kad se ja zaželim promjene, ja odem, ja lijevo prema Bistriku, ja desno prema Sedreniku, stojim pored stare bistričke stanice, a duša mi u grlu, ne od umora i brda, nego od neke lijepe jeze koja mi nadire iz drobine, ama šta je, podavno mi je grad. To je pravi grad. Evo već puni 40 godina razmišljam koji je to grad kojeg volim više od Sarajeva. Koji je to grad u kome nema sukoba, ima samo jedan grad. Taj grad je Rajvosa. Samo u Rajvosa sjediš u vatrogasnom društvu na Bistriku, sjediš sa poznatim sarajevskim lopinama i priča jedan kako je tamo neke davne, 62. 63. godine, jedan od Pašine Raje, poznati sarajevski džeparoš, izbunario jednog švabu na srećaši, izvukao novčanik, pa mu ga i opet vratio. Pa mu ga i opet izvukao, pa mu ga i opet vratio. Pa mu ga i opet izvukao. E pa neka mater mu debelguzu kad ne osjeća. Onda otišlo na slatko čoše istreso novčanik pred noge i svu lovu udijelio nakoj sirotinji. Gledala milicija, pa mu oprostila, jer samo u Rajvosa nema sukoba, tamo se i murija i lopovi slažu. Samo u Rajvosa važi ona naša stara bosanska, ama samo pošteno. Ako koga prevari.